Halo, hai pung kaham ebadin kaham ani channel lo. Kini ni topik ka mana ani komen onu go mana sawo. Mana bahai ke saksesan snai eba bahai ke hojing manchinen so. Waktu thino ang na manong da maya ko ko sawo. Nang mano norok maya to. Tam gange norok o saita point no tini khanai nyai di. Ewa dili mutu khai jon do saita point ang nong na tini sawana. O saita point tam ang tinong na sanay. Norok bahai ke norok sasa manai nya tong maya mas ma nai mano. Mo sudo hojing nai roni bangai sibia mo ton bangai no khanai nyai di. Je noga ha tong pok eba income ni kom rok. Wan sugine di mo saita point nang kha mana ni khau dele muju tong hangke nang sasa success ang namana ang namaya. Puila ang kaisa sini na harmong puila ang nang na harmong bisaw na. Jeng jekono jaga jekono samung khaina ang kaisa na hari jolna nango. Eba ayang bayang na hari. Mana ang o samung thang kani bahayeng no. Ang o mono target na kha mane na khano na nang norong laibo. Nong na simung josno kaham ka ang or thang ani life achieve nai an life sign nai mane ang mane life suki kain tong mana hini wansu kanke on nahar mungno te ukrok ta nasire bus ka on nahar ka mane bus kang ri nahari thangside ukrok ta nahar dite ang jese ang ani o je wansu mung jaga sogui asa jora te ukrok usungna ta wansu te tang kai nang kri ke tara thang ka life no no boy komen hamia ka hamia ri nai no bola am ting tong na কিন্তু boy ni sama bai no berkata baik ini tarang sana itu second point kotor wansung ini wansukma sa so nung sak no dodi gibabri dikha ini wansukma josino ungya sekarang nung yakari dikha yang kibon ini laibo sak sana ne kom ang jamon te ang siaran cibino tamo foje hamjong on mga ang foje kayo ang kan kesaro koy bar feleng ka koy bar tamong ka we saja kan te mangala hai mangala haso to mangkana ble boyas kebang ni pan mangkala cari purmalia bai 20 bosor omana tong mani ko 24 bosor mangka tamong ka ba to mon ni jini je wan sungma to success khai kale ibu siksa iya mon wan sungma no dadi taya kali যেমন তেছে মানে কাজ ফটন কোন রম জন্ম হয় ন মানুষ মানে রম ফটন জন্ম খাবিসিং ko kaini poini bisingo tamo na harbung mai wansung mungi bisingo nini bangi sak interest tona nanai interest kering gangke nang nini omo wansung ma bai na harbung nang khaime ya eban nin thari patient mo tong nang nai angno samane buibe halda gangke buibe hinda gangke control khai tong nang nai ganang jemon tai ko bui wasa wani pheleng thang gangke no tamo bakabai tangmo ang te khaina musung ya te na musung ya bu wasa wani ba jotono pheleng lai bo ba nang lai bo success khaina thakai nang lai bo pheleng nai no kaham hamia nane kaham himai thangmaro jeng at kha slip rok klai tangmo ne tam sanai buji khana rok lai bo jesipon pheleng tho eba wasa wani pheleng tho omo srung mungse norok srung mung bising tei ringyang nai pheleng nai no pheleng gai nin bakate abjit phainai ko nai anwani laiba patient tong nai boy jisipan satu patient tong ni control tong ni nung sasa success nai nong nai te kaisa point last chata point no sadang ni nong no hard work itu hard work sab khaya tong hard work joto khayo musu bo hard work khayo si bo hard work khayo bikhari rok bo hard work khayo kam tang sane bo hard work khayo hard work ni bisingo smart thinking tong nai ni hard work no smart work nang yang wan chuli smart samung kaham samung mane ang o samung no khagen kani bahai no laibo ang no sakama sin bangi simia laibo je sakiri maya eba bongni bangi bo nung business mai wan chuli business khaye mane nung samung khaile nang hard work to samung mani hard work no nang hard work khaye samung bui no ko thangai khaye jau dino saso paso ni jaga nang oma hard work khaye te kisa hard work khaye nang life ni bang wan sung kita like ang business khaja ya thamano ka bo business ano nin bangai oso suru chakiri khayin bangi sin saya bukan bangi chao smart work
wansukdi je nang smart samung ang tamo like business system business honi onek phainai bo jagani ni income source bisi gobang amano wansukdi ঠিক da ahe diba ngano nai to hangke nona motivate thon ang nona kok sabo o saita point kaham na singmo kaham wansukmo eba patient tonga nangnai oke te kaisa smart work hard work kono smart work tonga nangnai o saita point nong bokha ko dele mutu khaidi laibon rok sa sanai ang tina ha jora tin chanai so final video ang nong te video sanai eba jo sakini related bo sanai an video madang ang motivate eba atiki message dimani karon ngai ini sela sikla rok onek gelegi tongo eba jibra job ni bang onek crisis eba business khaina bo asa ko kore sujuk subida kore tongo but chin bor kisa sep seller do amo ko be ko seller ni bangai ayo seller yang kendro ngui maya ma mane kisi kore so kok saka jote kok tongo ko bang mano so anga so kok salia ani boti uti rok tongo eba ani ono samu tongo abo kisare so kayana nona ati kene kisa bisa motivate kai tongana kai kam video no khana musung khangke eba an video no chajari tong khangke eba nin dol lo ke bo success angya mane sak no kom jor wan sukang ke o video kono share kai di o video bini bo khorona kisa semen nangana video ko ko bina bo live income eba job nami tongkha sak no kom jor ma tong khangke bo video khana oi bo dile ani video no maintain khangke bo sure bo success ngai nang angko ngai asumati video hambai nai tamo